uygo joyga soldingmi? Ооба, эже жайга салдым. Жакшы айта. Эмне үчүн 2 комнатанын 1 комнатасы куттануу? Сиз 3 комнаталуу үй дедиңиз. Ал жактан мулун Айчолпон менен аял кезеге жашачайт. Ала кеткен. Жакында жаңы квартира таламайт. Ага чейин биз жашап турсак болобу? Жок, болбойт. Эже эмнеге 2 комнатанын себеби жок? Лампочкасы жокпу? Ал биз келгенде беги жок Буга чейин. Эже айтмакчы, мен сизге айтпадым эле, мен кичинекейсиң менен жашайм деп ал жакта. Kalmayın. Anısı bunusu деп жүрүп, ондоткон жетишкен жоксуз. Biz bu evde yaşarız mı? Жок дегенсиңде. Unutsunlar mı? Ооба. Гүлдана, камераңды жакшы эле күйүп отурбу? Ава жақсы да күйіп атат. Жыйнадың кийимдериңди? Алам. Жакшы. Кел чай ичебиз, жүр. Азыр. Комната жылуу экенби? Жылуу экен. Баарынан да ата-энесинен өзүнчө жашап кеткен атаңа сыктанып жатам. Жакшы болуп, мен өз алдынча жашоо кура албайсың деп коптум, мен уялбай туруп. Мына куруп эле кетти, сон болду эле. Мен сізге мұны айттым мен. Қуатын өзіңді ескертпеңізші болды. Аларды сагынып кеттим. Бул эстегенде келбейт. Міне назикти атам менен калып калды. Атам аял алды. Апам эрге тийип кетип калды. Міне жер калды. Менен бактылуу болсун. Сен мени кантип жашайсыңар? Кандай жерде жашайсыңар деп мен каатыр болуптур, уялбай туруп. Биз жана качан ойлоп койдук эле. Мен жаңы 24-төн, сен жаңы 8-тесиң. Бизди эшикке кууп чыгышты. Бул эмне кылгандар? Кайгы күндө да ескертпеңізші деп жатам. Жатарды жақсы уктайм. Мейли. Комната кандай жылуу экен? Жылуу эле. Жақсы жатасыз. Апче, эмнеге дандаса такылдарына болдум? Эчим жокко. Ertemen göç ketesiz makul mu? İçe koy iç. Ertemesiz göç ketesiz. İç. Koyup çek. İç Gülbana. Boldu için ertemenin göz koyun. Nasıl en ölçümüzde? Aytın mı ertemensiz göç etsin? Çayın hazır kaynası makul mu? Neşte nasıl aldı? Erten dur. Bugün nasıl alışık kız pasportları alışık kız. Anladım. Gülcan'a niye açacaksın?
Mına görüşürüz. Neyim? Oşum, canın olsa Gülden abdan katı korup kattır, temperatür olup kattır. Cumuştan gelsen o bakır ökürüyle. Oşum bu kol abdan katı jüre düştü. Canını göçüp keteyim desek. Taksi toktoo koydu. Elestisiz buydu. Arbak barke bu ne diyor şunduk? Yemin yıkılmak elim. Ertin taksicini ötüm, anan getirsin erini. Azri'de jönötümüzsü. Azırın giş bulup kaldı tura çıngıladan. Ertin ötüm dedim bu yine. Apa, düşün tutu turumuzsu жылы olduğumuzda neşte koyup bizge bir de kuzun yok. Men жумуштан өтө да көп. Эртеңден өтөм дедим. Bizden arttemde cumuşumuz bolşu mümkün. Eriniz de turalım. Эми жөнөтөм да Неге турачы. cevap verin koyunuz, kacet yok. Эми кызым, Нурайым, турачынчы. Meyil. Meyil ama Meyil tangерден анда. jönöp görünüz. Ой, макул. Бұл не қылғаныңыз айтыңызшы. Не қылғаныңыз? Ay bilip koydum ben kalayınay. Ne koydunuz ben ne? Ay çay kalayınay. Ay dişin çay. Ben ne geçmişim ben? Anneciğim bunu geçemez gerek kalmaz. Ben geçime geçsin de bana. Siz geçtiniz o şey kız kız. Kenan diye geçmeyin. Ay meyler iyi. Nerede geçti? O şu taşka çekip dur. Bunu ne kılғаныңыз айтыңызшы. Ne kılғаныңız? Yok ben